Dilolostro YouTube channel la hilesh godi tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru laha ka nkandziyiso lowuwani hi lava ku ya vulavula hi swilo swimbirhi ku nga teki ra Khalanga na Benny Mayengani the president na ngamu ya vona. Hi ta va hi swi vonile leswaku ri tolo ku ve na trend ya teki ra Khalanga ra bathu leri nga tlhela ri fika ri tsaliwa leswaku ri Khalanga mi kuma leswaku ri ku va na huwa leyikulukumba vanhu va sola leswaku ri hi nge xavi teki leri nga tsariwa leswaku ri Khalanga tanihiloko hi ta va hi karhi hi ndhundhuzela xivongo xa wun'wani munhu. Kambe loko ndzi karhi ndzi landzelerisa ndza swi vona leswaku ri swi hoxekile ku va hi nga seketeri wun'wanyana wa rikwerhu tanihiloko karhi hi swi vona leswaku ri ti kona timpahla ta mavito yo hambanahambana ya valungu kambe ha karhi ha va seketela. Loko muchangani wa ka hina a ti hluvukisa a tlhela a hluvukisa na hina tanihi rixaka ra Vatsonga hi sungula ku va hi n'wi tseketsela. Tolo hi voni Benny Mayengani the president va xavi teki leriwani kasi namuntlha hi voni muproducer Hlavu the Gupta na yena u tikumele rona teki leriwani. Swa tikomba leswaku ri van'wanyana se va sungule ku va va seketela bindzu ra Mutsonga wa ka hina. Kasi ku na nkandziyiso lowu hi nga wu vona Benny Mayengani the president va ri na ngamu ya vona va karhi va vhuma rin'wana ra tinsimu ra mufi Peter Tinet. Loko ndzi karhi ndzi yingisela loko Benny Mayengani the president va karhi va vhuma ingaku ko va Tinet hi yexe ivi ntsundzuka marito lama Benny Mayengani the president va nga tshama va ma vula leswaku ri vona loko va kala va tinghenelerisa eka swa vunanga a va landzelela mikondzo ya Peter Tinet. U kota ku swi twa kahle leswaku ri hi ndlela leyi va vhumaka hi yona ingaku ko vhuma Tinet hi yexe hi lowu nkandziyiso wa kona.